aton Kura Paroko San Parokya ni San Isidro nga Parauma, Reverend Father Godfrex Dublin, ngan papadisan man diwat ini sa naton Batanon nga board member sa 2nd District sa naton probensya. Waray lain kundi si board member Ara Gilyamak Layo. Darako nga salamat sa naton Kura Paroko Reverend Father Godfrex Dublin o sugad man sa naton board member sa 2nd Distrito San Provincia San Norte San Samar, board member Ara Gilyamak Layo.